Aba bantu batuma amakampani n'amakampani yinjiza amamiliyoni atagira ingano ku munsi bitewe no kwamamariza ayo makampani. Ni abantu washora amafaranga yo kwamamariza ukaba wizeye neza 100% ko iyo kampani yawe itaraza kugumugirwa. Bakora amafaranga menshi atagira ingano bitewe n'umubare w'abantu ibihumbi n'ibihumbagiza bibakurikira ku rubuga rwa Instagram. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe top 10 y'aba influencer bakomeye bafite abafollowers benshi mu gihugu cy'Ubuhinde. Mwibutse ko iyi channel yitwa Rukizo. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel tuguhaye ikaze. Kanda subscribe maze ufungure inzugi kugira ngo tuzajye ucika n'ibiganiro tukugezeho umunsi ku wundi. Kandi nawe wakanze subscribe umuntu agaciro kuri twe. Reka dutangire tureba na top 10 y'abasitari bakurikirwa n'abantu benshi mu gihugu cy'Ubuhinde. Ese uratekereza ko uwuzi ari ku mwanya wa kangahe? Gusa muraza gutungurwa bitewe n'uko ibyo mutekereza atari ko biri. Ku mwanya wa 10 tuhasanga umukinnyi wa filime ukunzwe cyane. Amazina ye yitwa Jacqueline Fernandez. Twareba ku rukuta rwe rwa Instagram tugasanga ko akurikirwa na miliyoni 70 Abo ni abantu bakurikirana n'umusitari Jacqueline Fernandez. Reka twikomereze no ku mwanya wa 9. Tuhasanga umukinnyi wa filime kazi mu gihugu cy'Ubuhinde kandi ukunzwe cyane, Urvashi Rotera. Akaba akurikirwa na miliyoni zisaga 73. Akaba ari we dusanga ku mwanya wa 9 abantu bakurikirwa ku rukuta rwa Instagram mu gihugu cy'Ubuhinde kurusha abandi. Reka twikomereze no ku mwanya wa 8. Tuhasanga umuririmbyi Neha Kakkar. Akaba akurikirwa na miliyoni 78,800. Aba akaba ari bo followers afite ku rubuga rwe rwa Instagram. Ibi bikaba bimufasha kwamamaza kampani zigiye zitandukanye, bikanatuma akora amafaranga menshi atagira ingano. Reka twikomereze ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turahasanga umusitari kazi, umukinnyi wa filimi ukunzwe cyane kandi uri guca ibintu muri no minsi. Navuga ko ari kwigarura sinema muri no myaka turi kugeramo. Amazina nyakuri yitwa Deepika Padukone. Akaba akurikirwa n'abantu basaga miliyoni 79,900. Aba nibo bantu bakurikira ku rubuga rwa Instagram. Tukaba tumusanga ku mwanya wa 7 mu bantu 10 bakurikirwa cyane mu gihugu cy'Ubuhinde. Reka twikomereze no ku mwanya wa 6. Naho turasanga umukinnyi wa filime wanditse amateka, umunyabigwikazi. Umwe mu bakinnyi bashinja gukorana filime n'abagabo gusa, bitewe n'uko filime agaragaramo inyinshi abakunda gukina n'abagabo. Amazina nyakuri yitwa Katarina Kaif. Akaba akurikirwa na miliyoni 80,400. Akaba ari we dusanga ku mwanya wa 6. Reka twikomeze ku mwanya wa 5 mu basitari bafite abafollowers benshi mu gihugu cy'Ubuhinde. Ku mwanya wa 5 tuhasanga umusitari, umukinnyi wa filime, amazina nyakuri yitwa Alia Bhatt. Akaba akurikirwa na miliyoni zisaga 85,200. Uyu akaba ari umwe mu bakinnyi ba filime binjiza amafaranga menshi bitewe no kwamamariza abantu, bitewe n'uko akurikirwa n'abantu benshi ku rubuga rwe rwa Instagram. Reka twikomereze no ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 tuhasanga umusitari Narendra Modi. Akaba akurikirwa na miliyoni 91,300 ku rubuga rwe rwa Instagram. Ku mwanya wa 3 tuhasanga umusitari, umukinnyi wa filimi ukunzwe cyane, amazina ye nyakuri yitwa Priyanka Chopra Jonas. Akaba akurikirwa na miliyoni 91,800 ku rubuga rwe rwa Instagram. Bimwe bimufasha kwinjiza amafaranga menshi atagira ingano mu gihugu cy'Ubuhinde. Ku mwanya wa 2 tuhasanga umusitari Shahida Kapoor.
akaba akurikirwa na miliyoni zisaga 92,400 ku rubuga rwe rwa Instagram. Reka twikomereze ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere tuhasanga umukinnyi wa cricket ukunzwe cyane kurusha abandi mu gihugu cy'Ubuhinde. Ku mwanya wa mbere tuhasanga umusore witwa Virat Kohli, akaba ari umukinnyi wa cricket muri kino gihugu cy'Ubuhinde. Ubundi abantu bakunda gusoma ibitangazamakuru bikomeye ku isi bivuga ko mu gihugu cy'Ubuhinde umuntu w'umusitari mu mukino wa cricket aramenyekana cyane, ku buryo usanga abakinnyi ba cricket aba ari abasitari bazwi cyane nka bano bakinnyi ba filime, ndetse ni naho usanga abantu benshi baba bagenda babafolowinga. Wakoze kuri iki kiganiro, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro twagezeho umunsi ku wundi. Hamagara Gustave Nikonitwa. Ciao ciao.